إبراهيم خليل باران سكرتاري بارتيا كردستاني باك كرد لاستوديو ميفاني ميا برز خليل باران سكرتاري بارتي كردستان قسەی تۆ چییە لەسەر بڕیارەکەی دادگای تورکیا؟ ئەوە 2017 دمەهایەکی ڕۆژە 11 ئەز و چەند هەڤالێن منێن دن ji partiya min em hatibûn girtin û li me îşkence hatekirin zêdetir jî ya min bixwe ez 13 rojan di nav îşkenceyê de mam û piştî wê min dawa li hember Tirkiyeyê vekir ku işkence li min hatiye kirin lê mehkemeyên Tirkiyeyê ev red kir. Savcı yani dozgerên Türka red dike ku ev tiştekî wisa nebiye lê min paşê wê berneda û çûm mehkemeya bilind ya Tirkiye dawiya dawî em gehîştin piştî 4 salan em gehîştin mehkemeya qanûniya esasî a Tirkiye û ew jî sê meha berê qerarek da lê îro ew qerar hate îlan kirin ku bi yekdengî endamên wê mehkemeya bilind qebûl dikin ku îşkence li min bûye û ew mehkeme ji nû va lazim e were dîn. Eva ji bo me wek huquqî karekî mezin bû ji ber ku gelek kesan işkence dî hema li Rihayê nêzîkî 1000 kes wekî min hey ku işkenceyên gelek giran lê hatine kirin lê bes numuneyekî tenê hey ku berbe va mehkemeya bilind çûyî û jê encamek girtî. Baş tۆ biryarەkەی dadgat qebûla ئەو پارەی دانراوە 20,000 لیرە ڕەنگە شتێکی ڕەمزی بێ یعنی زیاتر مانای ئەوەیە غەدرێک لە تۆ کراوە زوڵمێک ناحەقیە کراوە بەڵام تۆ پێی ڕازیت یا جارێکی تر بە دوای ئەم دۆزگەریەدا دەچیت؟ بۆ من ئەv داوا بخۆشخوا مەسەلەیەکی ڕەمزی و سمبۆلیکە ئەv ئیشکەنجەیە li me hatî kirin bi milyon dolaran jî bedelawî nabe lê ew 20,000 Tirkiye yani تقریبا 4-5,000 دلار پره قرار دانه لی او بخوا تشتکی کومیک و سمبولیکه جبر کو محکمه ترکیه گریدای هنک اف پیمانین ناونتویه لگوری وی نکانه جوی قراری بروه لی نخوازه حکومت ترکیه دولت ترکیه جی بیشه جبر وی او قراره کی سمبولیک 20,000 او دانه لی اوی محکمه جنوبا وردین و امی هیجی بلندتر طلبه که بکن کو اف مثلا چقاس داخوازه چقاس قرابودی کی که ابراهیم یعنی 20,000 لیره ترکی تدبیجی چکی سمبولیکه تو داخوازه قرابویا که یعنی قرابو کرنه که هین زیاده تر دکی؟ بله بله اف دعوات دما کومه فکری او zarara maddi û manevî ya li min hatî birin nêzîkî trilyonek û 300 milyarê Tirkiye yani nêzî 800,000 dolar wê demê da me tiştek talep kiriye lê li hember wê ew qerara mehkemeyê gelek tiştekî kêm e lê bo min ya maddiyat ne mühîm e ev tişt bû û berpirsiyarên wê hene حاکم تدا دزگر تدا 5 دکتر تدا کو او دکترانا قرار دانه کو از کسی کی ساغلمم و لمن işkence نه هاتی کرن جبر کو از ندی بوم yani ده حاله کی خراب دبوم دی ساجی لگوری وی قرار دانه کو من işkence نه دایه مثلا لهمبر وان جی ما نها امی دعوای وکن جار چند روزان هاتی işkence کرن دکارم بزانه بم 12 روزا از هاتم işkence کرن روزا 13 yan derketim محکمه د محکمه دا جی حاکم محکمه نخواست کو او ifade من در حق işkence da کو حالم جی خراب بو yani من دست خود دا سرسنگی خو او حستی من وردا درکت جبر کو 12 پارسی من هاتبو شکین استن و اوی بخوا دیجی کو لمن işkence هاتی کرن ل دگوت کو او نحقیا پولیس لتکری جمن را نبیجه لی من اصرار کرد من گوت اگر اون اوی ifadeye rast bir rast وکی کو از دبیجم و ننفسینن از ifade نادم داویا داوی جمن و جوی ما با آوای کی زوره قبول کردن دا کو او ضبط دا وتشتی بنفسینه
او جی جمره ایرو د محکمه دا نها بو میهنگه کی گلک مزن پشتی وی من د حبسه دا نزدیکی 6 sayfa چه وقتی دا چه بویه که از دیم کو از جکر حاتم کر کامراین و دمیل کربون دما işkencel من کرنی از چند گاوا چند اوان دمردوانان دا داخستم جر از برم کجان قاتی فلان بینایه من اوانا حمی با آوائه کی هور به هور نفساندن تفی شاهده و فلان و بیوان داوی محکمه نها نکاره رد بکه آن انکار بکه کو افتشته هاتی بوین کاک ابراهیم خلیل اگر مثلا وقت خواستی چه نبو یعنی تمافی خوب دست خواه نعانی تپی حسیه که براستی تمغدوری دکاری یعنی مافی تهیت لدادگاه مافی مروفانیا اوروپا دعوة حقی خوب کی؟ لگوری قانون ترکیه جی یک اندامی و هف پیمانا یا اروپایی محکمه یا اروپایی استراسبورگ لگوری یاسای ترکیه دوی تو محکمه ترکیه حمیه بداوی بکی داوی او قراره که نیینی بده کو تکاربی بچی اروپایی ذات محکمه یا بلند نها پیشل من بری کو امنچن اروپایی جارد او دوسیا جروهای ساوجی روهای رشاند دوزگری روهای رشاند کو او دعوا جنوبا وردین یعنی هگر او دعوا قبول نکره از یجبر در باسی اروپایی ببیاما یعنی بچیاما محکمه اروپایی نها محکمه بویگاوی هر چقاس ادعای ما قبول کرن و تضمینات کا رمزی جی دا لی دیساجی پیشیا ما گرد کو ام نکارم بچن محکمه اروپایی لی پشتی وی هگر دیسا دوزگری رهای کسی جزا نکه آن لسر وی مسئله نسکنه اما دیسا کاربن ببن محکمه اروپایی هنجي كاك ابراهيم خليل مثلا بحث 2017 دكن كتلبي دمي هاتي قرتن هاتي اشكنجه كرن هنجي اشكنجه كرن لزندان تركيا هي بله هيجي هي زياده ترجي هي بس كسي خوابگه هنا محكمه تنه جبركو خلق جلك دترسه يعني هوالين در دورا من عند حبسي دا من ديني اوجي قاندي من نبجي وانجي جلك اشكنجه ديبون كسك نچو محكمه جبركو هر کس دترسكو هجر دولتي بدن محكمه پشتي و حكومت با آوایکی و وانا جزایکی هي مزنتر بدوانا ليه من ترستنه بو و من نخواست کو از جوی گاوکی شندا باویجم جبر کو از کسی که سیاسی ما و من حتی نها کار شدتی نکریه دست ناویت شدتی و من حتی نها فکری خوا به آوایی که سیاسی گوتنه و از دوی ببم نمونه یک جبو گلی خوا جبو ملت خوا ایرو هزار کس وکی من هی بس لروحای دبیجم بس لروحای هزار کس وکی من هی لی اف دعوايا كتاني كوتشي محكمة بلندا جبركو خلق دترسا قال اكسباس ابراهيم خليل باران سكرتيري بارتي كردستاني